Nijang Karbi Anglong Amri Hawar Tipalia Rong Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Benjalin Ponsi Tim Karbi Anglong Abang Phupen Pen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Arlokedo Department Atum Pen Pen Hawarara Atum Pen Kaching Thornangji Asayamu Puthak Chingki Chathanpon Tipalia Rong Lake Meghalaya Adu Ahoy Pen Chikoi Not Aronglo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Hawarara Atum Pen Kiduki Sungalam Kachiniji Lapen Radatumaki Sungalam Kachini Pen Puthot Hawarara tuma phan kaching thora war sai ki pije phan tim Karbi Anglong pen sideng ponlo labang so jai megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lamcha kaching pi pon atengke lakre photangka MP scheme pen open stage la pen pathok lam pi pon pum solara me iruyang bong semar pi pon pum la pen tipalia rong don proxy ke bra pho hem tuna tuma phan suri photangka hem kachikim je phan Karbi Anglong Autonomous Council pen brabdunji JJM scheme Prabjin pending pon pupusi bang sojai megalong labjak chipi pon. Masai dawalia mukagot koise. Karbi Anglong Autonomous Council. Aro heitu ami awalji PCM yak mumsingkan dawalia yak ase. Ami alosna kora hoise Jal Jeevan Mission. পৃথিবী বিকট জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাওরিয়া যে জল জীবন মিশন ঘরে ঘরে পানি পাব লাগে আপোনালোকৰ বিশুদ্ধ পানী পাব লাগে এইটো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সপোন এই সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে জল জীৱন মিছন টিপালি ৰাজ্যভাগক পঢ়াৰ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো SPK lelia arong dolak lahaya rong adim ka bombidam lapen suladat amuni de tumpen arong asal pen cenglo amikar tumpen tingwai tingkai pen upipia kisung olhaya kisung pijok dia bhag sayan deng je masih Karbi Anglong Autonomous Council pen itu naso program kijan kono naso sai deng bage en kono nasi non election bang ini putih terang pan kali election detail sini ke bang jelas cara kisung lang itu na awal saya kipen cenglo loka charlis ko awal saya kipen cenglo ya karen kilele karen kapili ji awal saya pen cenglo mahai ya tuar kilele tuar kapili ji pan pen cenglo ada kapathua tumhan su jangan tumhan skill development pen open stage ki pen chenglok ason awar sai agriculture soil punjabi chola department Autonomous Council pen ye phansi rat pen chenglok sai lo pen latak te kali Karbi Anglong West Karbi Anglong antogano hitung kapil ye mas Karbi Anglong pen mili CEM MP MLA pen ye MEC Speaker, Deputy Speaker, Principal Secretary, Officers ke doan lapen ke SPDC ada on the spot adimelong masih sayang dengketing. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ki jalin Karbi Anglong Autonomous Council EM ke doan MEC ke doan Principal Secretary pen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Secretary ke doan labang sojai megalong chetong dunsi mesen pen pichun longlo Olukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live